پرنسیپا 15 برپرسیاری دارایی دوی ام همی بفردی و بکومی خودی برگلک برپرسیاری بن گوشمرا دبه الیکار گو برپرسیاری خواه ین دارایی بپریزن بر بکار خودیفا ورن ام بوی ناوی پیشکشکاری را هفدیتن بکن هون دکارن وی پرنسیپی بناو بکن بر پرسیاری دارایی دما گو ام وی بشکته با پیروز انالیز بکن ام دبینن گو پاولوس شاندی د پراتیک دا وی پرنسیپی بشوازکی عجیب بدیرا کورنتی را کریه بینن بیرا خواه تیتوس دماغو او لمقدونیا جویا راپورک دا پاولوس یک جوتشتن دوی راپوری دا اف بو گو دیرا کورنتی گوه ندا سوزا گوان دا بو سرخواه گو دیاریه که پشکشی باورمندن لأورشلیم بکن. گاوا گو ام لسرتشتن گو قوی من دهزرن هون دبینن گو پاولوس شاندی پلانک استراتیجیک آماده کریه و وی رامانه دهشه و دا دهیله ام دخوازن لوی پلانه بنیرن و لسردیرا کورنتی چاوا هات سپاندن ده 4 آلین دا وی پلانه دا. ایه که آلیه یکم ام دبینن غلام پاولوس شاندیان تیتوس شاند باوان دا گو آلیکاری وان بکه گو سوزا گوان دانه تمام بکن بالا خو بدنه لکورنتی 6 آیت 8 جبو گو موک بری لتیتوس خدایی کی گریا دا گو او وی کرمی جورا جی پیک بینه. گوتنین دن ین گو پاولوس لورده بیجه اوه یک جسدمن گو من تیتوس جورا شاند اوه گو هون ببن آلیکار پرسن لسر سوزا گو ودایه های خوالا یکمین اپلان استراتیجیک آهایی بو. ایت دوا پاولوسی شاندی نامه یکی تایبتی یا گوتی دا جسارت ده دیرا کورنتی گو کاری بقدین نویسان اف نمایت تایبت نمایت دویمینش کورنتی را گو هون به هفرا لیکولین بکن جبرویه که او دوی نمایه دا دبیجه دا آیت 10 و 11 جبشا 8 از سرویه که جی نرین ددم چمکی اوه فیدای بده و ین گو شپار و دست بکرنه نه تنی کرن لیده همان دمه دا دخوازن جی. گاوا گو او دی بیجه سالات چویی امجی چارچوایا دمه یا راست نه پشت راستن لیمه بستا بریه پاولوس دجاران لکورنتی بو و دخویه گو او جبوه پروژه تایبتی دراو ددن. پاولوس بردوام دکه و دی بیجه لنها جی کار خواه بقدینن داگو چالاکی چاوا ایراده به و وساجی به لگوری تشتین گوه هنج پیش و ببین هون بخیر هاتن و گوتنه کرد چب تهیه پاولوس بتانه ده بیجه تا او تشتی گو تا سوز دا گو هونه بکن احتمال کر و گو هونه پرا خلاص بکن و پرا خرج کر و خلاص نبو جبرویه که تشتاگو از جوارا ده بیجم خم نکه وان دست پیک کنو کرن هنک جوا نکارن جهیا ما گو درباز بویه و گرن یا گرینگ اوه گو دست پیکر و اف خلاص پر گرینگ کسن گو کاریبون ارکرن لسر وان درباز بونه تلافی بکن لی همو کس نکارن ویه که بکن لور پاولوس هستیاری یعنی شانی شرط و مرجن مروفن دوی روشا تایبتی دا دده. ایسیسیا پاولوس بتیتوس را دبراین خوشاندن دا گو باور بکن گو باورمندن دیرا کورنتی دا بری هاتنا پاولوس برا برهفت نکن. نها مدید گوی دما خوندی خود بری لسروان هر دو براین چه گوت؟ ام نزانن او کینه ناونوان نای گوتن لی پاولوس گوت او لسریا ونه و یک جسده من جبو هاتنا وان اوه بر پرسیاری. پاولوس دو کورنتی آیت نه حتی سه داده بیجه لمن براشاندن داگو پساندانا و یا بوه به اوایی نی استن کرن داگو هون آمده بن و گو من گود پاولوس دبیجه از بوه سربلند بوم و افتشت باندور لسر مسیحیان دن کر و او تشتی گو دوه هون بکن دکن. و از نخوازم شرم ببن و نجی هون گاوا گو او ورن سر.
از هر دو برایان بشینم جبلی نمایا گو از نهادن ویسم و جبلی آمد بونا تیتوس من اف پلانا استراتیجیک آماده کریه داگو هون و بجه بینن و اف جی پر گرینگه تشت اف مدگهین خالا چارمین. چاری پاولوس باورمندین دیرا کورنتی لسر پلانین خواهین کسانی هشیار کر گو اوی بهنه کی باورمندین شهرمن مقدونیای رابین دا گو آماده بین و تکسی شرمزار نکن از شرم دکم. هون نخوازن شرم بکن و امجی نخوازن باورمندین مقدونی جبرگو هیوی نوان پیک نه آنین به هیوی ببن جبرگو براستی او تاوی بلنگازی خوابونه جومرد و بختوار جبرگو جسر و تشتنگو هون دخوازن هونه وی بکن. پاولوس بتانی پر وگری و پر راسته ام ده کورنتی نه آیت 4 و 5 دا دخوینن. دا گو اگر مقدونی به من رابین و ما نآمده ببینن پیشی اما نگرین دا گو از نبیشم. هون ده ناو ورکیه بسنداین دانه جبرویه که من پیویست دیت گو از لبراین بخوازم گل برو هرن و برکت و جبرده آماده بکن آگه دار کرن اوی. دواره بر پرسیاری دا جی پاولوس شاندی دا خویانیه که بر بچاو و هزدار بگومان پر گرینگ ایگو ام بینن بیرا خواه گو دیرا کورنتیش بو باورمندن مقدونیای میناکه که بو ام لسرویه که دو کورنتی نه آیت دو دا دخوینن گو ام دکارن مدل دیرا کورنتی بناف بکن چمکی از بچالاکی و دزانم گو جبو مقدونیان از بو سربلندم گو آخا جسالی که وحاتی آماده کرن را بردو و گاوا پاولوس پیوا آخایای بکارتینه او تی وطای گو لحرما گو باورمند لکورنتی دجیان کورنتی لآخایای بو آتینا جیدناو هرما آخایای دا بو نشتجیحن مقدونیای جی آخاین بیتر لباکور بون و لحرما مقدونیای رونشتوانین باجارین فیلیپی بیرو و سلانیکی جی هبون. تشتگو پاولوس لورد بیجه چه تشتکی عجیبه لحرم اخایای باورمندین دیرا کورنتی جبودمکی آمده بون و پاش پاولوس ده بردوامی آیت دو بیجه حسودی و پرانی تشویق کریه. ام خواه شرم ناکن و هون جبوویه که شرم ناکن من اف پلانا استراتیجیک آماده کر. حالا ده آلیه پراتیکی دا تشتگو پاولوس کر گرینگیه بر پرسیاری جبو همی باورمندان دیار دکه افروش روشکی طیبت بو و گریدایی پروژه‌ای طیبت بو لی بگومان به پرنسیپن گشتی ینگو گریدایی مهموانه. پرجمه گاوا گو عمل سر حوجداریه که طیبتی دبهیزن دلخوازن گو الیکاریا بکن لی حق جلبه که ما هبه بر پرسیاری جبرویه که حسانه گو مروف تشتین گو لکورنتی هاتن سری باورمندان جبیر بکن سوزمه و یا گو بویا وی بکه. اف پلانا استراتیجیکه وکی گومدیت او تیدایه. تیتوس بشینه، نمایه که بنویسه، شاندنا دبرایان، هاتنا پاولوس بخواه، ما کسک دکاره بیجه از ددم وکی خودی ریبری من دکه گاو جهیلا روح پیروز و تی گوهستین از ددم. بگومان خودان دواری داینا هند تشتانده ده هند دمانده و به آواین طیبتی را ددمه. لی بگیشتی مجار بی پلانزاسی اکی استراتیجیک بسر ناکوه ده پلانزاسی استراتیجیک ا پاولوس و دانستاندن نوی ین ده دیرا کورنتی را لسر مجارا داین دا نفبار آلیه خدایی و آلیه مروفان دا هفسنگیه که هیا و پاولوس گرینگیه بر پرسیاریه دکه. و او یک مدگهین پرسا رفلکسی و برسیوه. چند آواین گنجاو هنه گوره برن روحانی ین دی جوینن مدا ایرو دکارن بکار بینن و جمرا ببن آلیکار بر پرسیارین. دما گو از لسروی مجاری دفکرم یکم تشتی گوته بیرام من پرورده یا انجیلیه. خوده پلانه که پر زلال چکر دبشا انجیلی دا گو ما ایرو لیکولین کر هرچند او
پروژه‌یەکی تایبەتی دەربارەی بەرهەفکردنا بەخشناندا ji bo alîkariya باورمندê li Orşelîmê ew bawer dike ku prensîpên ku wî fêrbûne li hemî rewşan û li her deverê jîhanê derbas dibin. Pêdîviya me bi perwerdehiya nivîskî ya bi hincet bê manîpulasyon û li ser xetekê pir baş heye ku motivasyona jî ya sêyemîn veqetîne. û Pawlosê şandî li vir bêguman motivasyonê nîşan dide ne manîpulasyonê divê hûn hestiyar bin ku xristiyanên ku di mijara îhalayê de hatine manîpûlkirin û xapandin hene. Mixapên di encamê de ew ji hinkirina li ser dayîna xwe dûr dikevin ji ber ku ew hatine îstîsmarkirin û hûn difikirin ku divê hûn di derbarê vê yekê de bi wan re bihestiyar bin û divê hûn ji wan re bibin alîkar ku fêm bikin ku heqe kesek li wan xirab kiribe an wan manîpûl bike ev emrê Xwedê betal neke. Tiştekî din duwarê spandinê vê prensîpê da tê bawerkirin ku em di jiyana xwe da û dema ku ew di nav da hewcêdariya me berpirsyariya kesanê heye. Mirove ku hûn li pêşberî û pirsgirekin ev tişt werehet û aram dike. Xelakê din agirînge ku ji mirovan re dibe alîkar ku berpirsyar bin û ev e ku em wan zanibin ku em ji bo tiştê ku ew dikin spazdarin û spazdarin. Em wan hîş dikin û em ji dayîna wan spazdarin. Birêva dibe ku hûn kes dibêjin li benda dayîna ku tê xwestin bi dizî û bêyî naskirina kesê dide bisekinin ji ber ku Mesîh got heçî we ye dema ku hûn sedaqeyê bikin destê we yê çepê nizanît çi ye. Destê te yê rastî dike. Lê wir û nehîştin tu kes ew te bibîne. Mebesta wî ew bû ku tu nikarî li ber xelkê nimêj bikî. Helbet na, mebesta ku Îsa ji Ferîsiyan re gotibû ev e. Tenê sedema dayîna we û duayên we tenê ew e ku mirov we bibînin. Ew bi mebest û dilê wan re mijûl dibe. Mînakên me jî heneş kesekî wek Barnabas yê ku bi awayekî goşandiyan bi heyecan û bextwariyê ve girêda heta ku wan navê wî di İncîlê da jî anî ziman heta navê wî jî Yûsef guhirt û kir Barnabas tê wataya kurê teşwîqê an kurê cesaretê. Zêdetirî 2000 sal em dizanin Barnabas kî ye û ew bi jomedîtiya wî dizanin. Pêdîviya me bi mînakên bi vî rengî heye û pêwîstiya me bi kesên ku ji me re bibin alîkar hene ku em berpirsyar bin ew jî bi tenê dibêjin spas. Prensîpa ku em ji vê beşê derdixin ev e divê em hemî ferdî û komî Xwedê bergelek berpirsyariyê bin ku ji me re dibe alîkar ku berpirsyariyên xwe yên darayî li hember xebata Xwedê biperêzin.